Bugün bizden İlşehir İhsanlar tarafından ideyası bulgan edebi şuraşular siklini devam ederiz. Onun birincisinde indi bizim reisimiz Erkayıl Zaydullah örnek көрсетті. Bu bit gereği bir idi. Men içinlap da aşanan biz bu kişilerge bit yürüy başlarız deyip. Bit yürüy başlarız. Biz koyda tınlayız özümüzün kalemdaşımızını. Ona sorular bir alabız. Aytırga керек, mena bunda kimler şakırlar deyip olayım. Mena men soňky wagtda özüm olayım. Bunda bugünkü günde aktif icat etüçi yazıcılar hem şairler şakırlaşak bu kişilerge. Şuna göre şundaylarının birisi Marat Kabirov, siz onu bütününüzde bilirsiniz. Onun icat aktifliği torunda men hali özümüňe çektirmin, çünkü delillerim de var. Hem onun kiyim diapazonluğu torunda da. Kişiler, edebiyat süyüşler, özleri de edebi eserler şekilde, onların köplüğü mühim değil, eybetligi mühim. Bu tağın nersesiler miken, nerse kursedeler miken deyip kilgen 100 kişiye karaganda, mene Marat, senin için kildik deyip kilgen 10 kişi, 20 kişi mene diyen olacak. Şuna göre, jine ulaşıp, elemge şutlap kilgeniniz için şeksiz zor rahmet sizge. Ol şınlap da kişiler turunda söz gitkeş, yazıcı bir kaşanda bir özügine icat edelmeyi. Yalgızlığına bulanmıyor yazıcı. Ol jerşe bulurga mümkün. Jerşe indi ol jırının sözlerinde, küyünde özü yazıp, özü jırlap, özü tanlap, özü kol çalıp, rahatlanıp yaşayan mümkün. Yazıcı olay edelmeyi ama şem üstler davul koptarıp, önünde davul koptarıp duradırgan kalemdaşlara gerek, ona ustazlara gerek, bir kengeşi bilen dünyanın ağaçını burup jibere alatırgan, ona okuşlara gerek. Okuşlar bulmasa edebiyat yaşayamay. Yazıcısız da ötkendeki edebi eserler isebine bir 50 yıl yaşarga mümkün. Okuşusu yok iken edebiyat bir günde yaşayamay. Şuna göre men de edebiyat süyüşler kilgendirdi bilim. Şuna göre edebiyat bilen birge bolganıgız üçün zor rahmat. Mine men indi bunda afişalarda yazılgan Marat Kabirov bilen uçraşyp berek. Lekin bu benim için okuşular bilen, ustazlar bilen, tanqidçiler bilen uçraşu bu uzuk zor wakyga, çünkü mine ijatdaş dostları direkt bulup durar yazıcı her vakitde. Mine şulay direkt bulup yaşaganıgız üçün benim de bek zor rahmatly size. Hatta yine bir kim aldığımda da baş egenim yok edi, sizin alda baş ergenim mümkün. Benim de edebiyatga şiirler aşağı kilgen kişi olarak sözüne şiirlerden başlarımdır. Hemen de Homur şalınları dep atalgaç. Mine bu yoňagına bir kitap basılıp çıktı. Bu indi ötken yıl ozagındagına meňe sürpriz köpürek. Adatda yazıcı özünün kitabı çıkkanını kütüp alar idi. Men bu kitapni kütüp almadım. Bu meni özü kütüp aldı. Balnisalardan çıkıp edem retine kirgenini kütüp yatkan iň sabır kitaplarımның birisi. Bu indi iň özünçelikli kitap, çünkü benim elim buna kadar Tataristanda bir kaşanda şiir kitabı çıkkany ýok idi. Ama benim şiir yazganny Tataristanda bilmeýler eken diýip oýlap berýdim. Bilesiz mi son? Bileydik. Rahmet. Mine şundan bir şiir. Yangan bulam, küygen bulam, yaşar urunda külüp, kukurek suğup yürgen bulam, mengege kilgen kibik. Kuz yaşlarım kiber vermel, dertimde kalır sünüp, yarsu yaşlık izlerimni, tumanlar gider kumüp, iske düşer hiyalatım, baskan şak özemgüge, Küşün biter, yaşarmandık ötkenler bilen gine. Jeynin yamlı bir gününde jitekler ezel kilip, ularmında kumulurmun yaşamaganda kibik. Bine şuşu bir kadar kumulsizret, belki ulim bilen böyle kibirek tuyulsa da bu şiir gomur dip atala. Hem o bana bir kadarlı bütün yaktan gelip yetişip bitken şiir dip ataptım. Bana halde de o bana bir kadarlı, çünkü o
Mine onu yazganda min yaş bulganmın. Mina 20 yaş bulgan. Mine şul şur şiirlerinden dağın bir dişeni okup gitsem siz rizadır mıydınız? Yaralı yavgir, sızıla yürek mayım, olga atlagan sayın, urunda kalı koyan, şiginu mümkün tügül, bir adım, bir adım, atlarga aydı dağın. Yüreğim tilim, şiginu mümkün tügül, şiginu yardı ölüm. Azgın aşçı da canım, bir adım, yardı alım, bir adım, yardı alım. Endi şu yaş çağdagi şiirlerge ketkeç, men bilsem 18 yaşta yazılgan şiir. Bu mınsı da bek kaderli, bu avul bilen söyleşiw dep atalan şiir. Ey avulum, qayınlaryň, imening, maratlaryň köp bolsa da ýeştumas talantlaryň. Min senim tawbe şahyryň, sen menim tawbe jyram. Kaderlerimni bilip kal, ellekim bulmaz duran. İrkenligimni köpsinme, tuzlu dilimni senger, klassikler arasında olumlu görersin bir. Yalın ayak yürgендеги şekilli gali bolar, galiligine aldanma, ol barbar gali bolar. Falanov'nun yoktaşımı, demek falan oldan, şulayrak, yırak taralır bir senindan. Elge min bir kimde tügüleli. Babayların kure almaz, malaylar kurereli. Dedeki yeş yakta da şuna ezgine maktan çıkarak bulamam bu ayı. Lakin vakitinde maktanırga gerek. Ondan sonra maktanığını aklav için yaşa getireceğiz sonuna. Hemen de şiirlerge devam etkençe, yankıda bitirgençe bu bana şiirler bilen. Gadetler ikindi sorular biçik yazıcı bulup gitti gezdigenerek sorular verirler, sırasında ol. Menin de mındaş yılgan kişilerden varsa da beni bilip bitirmiyor de bilim. Şuna göre edebiyatga muhabbet bizning gailede var idi. Ol benim indi devani, enining anisi Vaqtani şirayını Boysardan kilim bulup düşken. Mine ul zamanı turu kilmegeç harf tanırga ilenmegen, lakin harf tanımasa da ul tutaş dastanlarını, şiirlerini yattan bile durgan edi. Heminde mine ilgirek siz kaderliysen miken avulda mine bizning eviler kitap söylerge jinalar idi. Kitap söylerge düşünceni kaderliysen indi. Mene şu kitap söylegen, birisi harf tanıganda kitap okuy, düşündürüp bire, kalganları tınlap otura, деген adamlar var indi. Şundan bular malakta eski kitaplar okuylar, hem mene şu şiirlarda, şu vakitte beni türge oturtup yoma yazılgan, yoma alifte tügülün Kirillin bilen yazılgan eserler, eğilimlerde minen okutup durganlar idi. Min şulay kiçkine vakitte eviler okutup üstüm. Bir de enkeyden, devaniden kuşken ul uza şiirler yazatırgan. Şiirler yazatırgan, şiirler şiğara deyip ederler bu vakitte. Ondan benim eni indi ömür boyuna dayar kabul işlegen, savunmucu bulup işlegen hatın ben indi yazıcı, hayat şiirler boyuna yazıcı, oğuşlu yazıcılardan hissetlensen de bir cilde de yol edip kalkanım yok, bir sanatoryoda bulgan yok. Benim eni Yongantau sanatoriyasına baratırgan edi, hadi dayarga. Mene şun Yongantauga bargaç, bu indi üzüne kilepli eybetli qarayıp ettiğini her bir kişi. Mene şun Yongantau'daki kibetke kirip kirisi itik satıp algan. Şuşu kirisi itikni algan da bu kiyip qarayım dep itik işine kolun tıkıp qarasa, bundan bir türgök kirip çıkkan. Bu türgökte bir tür kalınlıkta 25 sımlık akşalar bulgan. Mene şu akşanı eni başta uylagan akşa kirep bitindi ol, dayarkaga da kirep, yazıcılarga gana değil. Bu uylap durgan bir 3 sekund. Mene bu akşanı alsam, mina şu katlim eylep buluydu, lakin
Менә бу баланың күз яшын түктүрәм бит, менә бу сатучыны утыртып та куярга мөмкиннәр бит дип акчаны кире сатучыга берген. Сатучы инде аппак булып каткан, рәхмәт әйтергә дә онытып, шул килеш басып калган. Менә шушы акчаны кире кайтарган, кире биргән әни шушы Янгантау китапханасыннан Әнгам Атнабаевның китабын урлап алып кайткан. Мин әнә шул китапны укып, хәреф танырга өйрәндем, шул китапны укып үстем. Менә минем шигърият белән бәйле булуымда Әнгам Атнабаевның роле белән шушы яклап да зур булды. Инде соңыннан үзем дә әз генә шигырьләр язып, гәзитләргә җибәргән булдым. Мин инде гәзитләргә җибәрә торган кеше түгел идем аны. Менә мин яратып йөргән 3нче класста укыганда микән минем күз төшеп йөргән бер кызга Башкортстан пионеры гәзитеннән пашут грамотасы килеп төште. Шуннан инде мин моңа лаеклы булу исәбеннән шигырьләрне бөтен гәзит журналларга, анда хәтта Кызылтанга да җибәрә башладым. Ләкин мине бастырып чыгармадылар. Анда теге хат яздылар. İptaş Kabirov, әлегә шигырьләрең барлык түгел, син менә авыл тормышына кагылышлы мәкаләләр язып кара әле, каләмең бар дип. Алар минем теге 3нче класс баласы икәнне белмәгәннәр инде. Һәм үз вакыты белән барыбер шигырьләр чыкты, ләкин миңа пашут грамотасы эләкмәде. Мәктәптә укыганда да эләкмәде, мәктәптән чыккач та эләкмәде. Yazıcı bulgaç da ne iller dolganlarına indiler gramatalar, нәрсәләр килә башлады. Теге шигырьгә гашыклык, әдәбиятка гашыклык калды. Әнгам белән менә мин 2нче курста укганда, менә шушы барам инде мин. Менә шушы шигырьләр мине район газетенең Маяк, район газеты, Маяк дип аталган район газетына алып килде. Анда шагыйрь Ринат Хайри эшли торган иде. Менә аның белән таныштырды һәм Илеш районының Маяк газетында Ринат Хайри эшли торган иде. Бу балалар өчен дә яза торган бик оста, бик талантлы шагыйрь. Ул бик яшьли, харап булды. Һәлак булды дисәң дә мөмкин. Менә шушы Әнгам Атнабаев, шушы Ринат Хайри минем шигырьләрне Әнгам Атнабаевка күрсәткән. Һәм инде Әнгам Атнабаев миңа үзенең визиткасын, визит шуны җибәреп калдырган. Ринат абый аша миңа җибәргән. Мин инде ул вакытта Сапатовның авыл хуҗалыгы һөнәрчелек училищесының 2нче курс студенты. Менә Марат теләсә нинди вакытта килеп кер, шылтырат, телефонда телефон номерлары һәм адресында. Менә шушы адрес буенча теләсә нинди вакытта килеп кер, шылтырат, көтәм дигән. Бу инде миңа бик зур әйбер булып тоелды. Зур шатлык та, зур казаныш та кебек. Чөнки сине бит теләчәкем түгел, Әнгам Атнабаев диклем, Әнгам Атнабаев сине Уфада көтеп тора. Менә инде ул мине көтеп кенә утыра торган бер кебек тоелды инде. Бүтән бер эше дә юктыр кебек. Һәм минем шигырьләрне хәерле юл теләп Кызылтан газетында бастырып чыгарды. Әнгам Атнабаев белән мөнәсәбәтләр шулай көйләнеп китте, ләкин хәтта ул да түгел әле. Мин инде 5нче классларда укганда микән шигырьләр сөйләп, менә сәхнәдә, мәктәп сәхнәсендә төрле чараларда катнаша торган идем. Шунда октябрь бәйрәмендә шигырь сөйләргә мине куштылар. Анда мин Хәниф Кәримнең Ленин һәйкәле дигән шигырен сөйләргә тиеш идем. Мин моны бер атна буена көнне-төнне ятладым. Бик авыр ятлана торган шигырь, ничектер иптәш скульптор яшермичә йөрәк серләреңне әйт әле. Нинди уйлар сине борчыдылар төзегәндә Илеш һәйкәлен дип атала торганрак. Шулайрак башлана торган шигырь бу. Һәм мин моны бик нык итеп ятлап бетердем дә сәхнәгә чыктым, сәхнәгә чыгып бастым, матур итеп елмайдым һәм теге шигырьне оныттым. Уйлыйм, искә төшмей, әллә нәрсәләр искә төшеп, шигырь искә төшмей. Инде иштән генә мин инде теге савымчы әни-әниләрдән, савымчы әниләрдән, тракторчы абыйлардан ишеткән bütün сүзләрне искә төшереп бетердем. Ләкин шигырь искә төшмәде. Һәм инде ничек тә котылырга кирәк, мин шигырь сөйли башладым.
Мен bir günni kinet ölüp gittim. Şonday rahat, şonday köngüllü. Ölü gövden tirişeşkelerge, maktavlarga, danga köngüllü. Men indi 5-nji klass balası Oktyabr beyramında şuşu şiirini söylep oturam. Halk yaratıp kol şaba, bigrekdeki hatta hatın makty, içmegenmin, gület gitmegenmin, unganmin degen yıllarında indi toktatıp alkışlaylar. Men indi bik kanagat bolup, bik şat bolup sahnardan çıksam, şıgı bilen okutuşu kulaktan elektirip aldı da sen bit beni ötürersin Marat dep mында koşup aldı hem kuşaklap aldı. Baribir malades, baribir malades. Hemen de men Adnabay bilen beyli hatirelerini iske alam da anın mena bolgan ümitim, aşanışım aklı aldım miken dep uylagan şaklarda okutuşunun tege sözü iske düşe. Baribir malades degan sözü. Şundayrak, mene edebiyatga kirip gidiyor, şu şamarak boldu. Indi, mene biz bit indi diller turunda söyleyemiz. Hem meni her vakit tüge şok kattırgan dep aytılmıken indi bir nerse var. Ol, mene tugan dilin bilmegen kişiler eydeler indi. Mene min bit bir klasta tatarça okumadım. Nişik bileyim indi men anı. Men bana bir seyirsinip karım çünkü men sizin aldığınızda Tatar yazıcısı bulup basıp duram hem men de bir klasta Tatarca okuyan kişi diyorum. Şuna göre senin mektepte dil öğrenmeğin tuğan dilini bilege kumaşa okularına değiştirmeler. Başkırsa. Hayır, başkırtça okudum. Bizning şırdağına başka dilin kirdiler, hem biz indi başkırtça okuduk. Men başkırtlarını gayipleşim bilmeyim. Mene başkırtça oku, meni köp derecede bayıttı da dep aytırga mümkün. Çünkü onlarning eposlari Rusça, ha? Yarı Rusça'yla okumamışsın. Men Rusça okudum. Rusçaga öğrenip bulmadı. Biz Rusçaga öğrenemedik bitindi. Mene tağım meni sıklandırgan bir nerse var. Kişi 10 yıl boyu okup çığa Rusça bilmeydi. Mektepte Yok, indi. ne? 10 yıl boyu Rusça okup çığa Rusça bilmeydi. Hem institutga kirgenmi, vuzga kirgenmi dep şehirge gide de 2-3 ay içinde şatırlatıp Rusça söyley başladı. Tatar edebiyatında bir Irkayil Zaydullah'ına bulsak, anı kult derecesine göterirler idi. Tege yazıcılar kult bulgaç, kult bulup bilekmi. Şuna göre, onda indi tege nerseden nerseye salları ayrım mesele. Indi tege söylep yalkıtkan bolsam, hazır şiirler okup yalkıtırman. Tınlarga hazırsızmı? Her vakit hazır. Kaysından başlarga da bilip bulmaydıra. Mene soňga wagt mene men Irkayil abynyň mene tagyn bir nerse bar eken. Mene Irkayil aby dep aýtdym bejerler. Bu mene men indi maňa hatly özüme 50 ýaş dolgançy gel Irkayilde berdim. Irkayil Gazinur olar menden 10 ýaşga zorlar, Zülfat hem başgalar. Özüňe 50 tulup ýaşaýnyň zorlugyn size başlagaç tegelerni aboy dep aýtasy kileyken, bu olaryny hürmet etüden tügel, olaryny köterige tyrşydan tügel, özüňiň ýaş bulurga, bolup kölelerge tyrşygyňdan. Mene Irkayil Zaydullah indi özüniň uçraşygyňda ötkendäki mene şu gümür şalynlarynda men soňky wagtda rabagylar ýaza başladym. Men indi rabagylaryny ilgirek ýaza turgan edim. Şuşu gümna men tege şiirlerini köpüsinçe 20-30 ýaşlar arasında köprek ýazganmyn eken. Mene şu rabagylaryny ezrek okup garasam, tınlap kararga rizasızmı?
Әлі яңғыр, әлі ұтлы яшын, Yüreğimde yalqın, күзде yaşım, Туй күлмәгін бар тұрмышқа биләу, Яшьлігіме кәфін. Ей син дүния, вақыт арбасында, Туқтамыша алға барасында, Тыңған жырмың, ұнытылған бұлбұл, Яшау білән өлем арасында. Жердегіне түгіл жырның тылсыма, Син тамықта янашақсың, біл шуны, Әсір етер жәннетіне деп шектленіп, Анда яқын кетірмелер жыршыны. Бұл жиханда шексіз мәңгілікті, Біләм дұсқай, біз біттік бір нұқта, Әнеге сыңқауға сұғыш талаш, Нұқталарға ұрын жетерліклер. Мин ромашка, юлына үстім күліп, Башық болсаны кәрбір мәл үліп, Ярата шулдайып шатланарсың, Тажларны һәм ғымырымны үзіп. Güzelliği bitip şingen güller, Serhuş қатыннардай ауный жерде, Кишалар жеріне бизәделер, Шул халетке қалайынды кімді. Үрдік күзіне түтінлерінде, Тіледік ипке кіртіргегіне, Бұ тұрмыш аны көтерді көкке, Әбізге қатты түкірмәді. Иркелилер жылы сүзлер табып, Тиберетелер ақ билеуге салып, Тик бар бір кіші әкірін гіне Үлә башлай туған күннен алып. Туйдым зур рәхмәт, ей балашағым, Үзі үстелге үрілә тағын, Үстел сығылып тұрасылардан, Үзі туйсала, көзі туймаған. Ей бір қатлышақ, ей балашағым, Юқтырла синнен айрылашағым. Жетсем де дүния тану мәліне, Бір малайғына мен бит әлі. Дүния нәрсе, білгісіз инде, Нәрсе болса да көңілсіз инде. Көңілсіз инде, туйдым барынан, Шатлықларынан, қайғыларынан. Тик ташлап қана болмай дүнияны. Үзім туйсам да көзім туймады. Яши иде шағир. Бұл енді менә бұл шиғырның тарихы деп әйттергені мүмкіндір. Мен Башқұрт Дәулет университетінің имтихандары өтелмедім. Шунан Рафакта оқырға мәжбүр болдым. Енді Рафакка келіп біткеш, мен енді Туймазыда яшай тұрған, Туймазыда оқой тұрған яратқан қызым янына кетіп бардым. Шатлық ортақлашыра керек бедіңді. Шунан мен Туймазыға кеткеш, манда тулай тұрақларыны біліп өтіргенлер де мен бір нәрсеге қалмаған. Шуңа көре теге бір рәхәттің бір қиыны өйтінді. Шуңа көре мен менә Рафакта оқыған вақытта вокзалларда қонып, қайдан мүмкін шунда қонып, аудиторияларда қонып беруге мәжбүр болдым. Менде менә шул вақытта Мөхәммәд Закиров деген шағир бар еді. Менә ол бик талантлы шағир. Ол мені өзі яши тұрған йортқа алып қайтты. Марат, әйде, менде тұрып тұр, интігі бүйірме, болыр әлі деп. Онна мен yolda әйбет кішілер әр вақыт ұшырап тұрды. Менә шы әйбет кішілерінің бірсі әйбет шағир Мөхәммәд Закиров еді. Мында енді бұл өзі менің йортқа деп алып қайтса да, бұл аның өзінің йорты түгіл, теге снимать етіп тұра тұрған йорт болып шықты. Ашвеке evde olmak. Мене онда торақанлар бола тұрған еді. Мене шушы Мөхәммәд Закировтың йортында шушында жазылған шиғырлардың бірісі: жерге сіңген кішкене бір йортта, құяш батқан, таң атқан арада, яшиді шағир, жырлар yazып, оқып ана торақанларға. Урлашырға деп келгендәме, жүргендәме келеп сарып қына, язарға ма тілеп
bir tarakan yığılıp düştü qora sauduna. Hem şıktıdanın bar tizlikке appak qağaz boylap yugurdu ol. Tarakaniyetinin bir tuqayı bulup şair көңіліне yem үрді ol. Şair ketkeş, dan da mal da kelgeş, sınға kalıp gülgen yazlar zaman. Tege qağaz kelip çıktı bir məl, şair yazmaları arasından. Kitaplarga, muzeylarga koştu, izi tege şayan tarakanның. Hem galimler yarsıp gamanladı bu yazmanın nerse anlatkanın. Әбит бар да Гали кебек. Кыяш баткан, таң атканнарда яшиде шагыйр, жырлар язып, укып аны тараканнарга. Күпме büyük талантлар бар жерде. Язмышлары уйылып уйланасың. Хезмәтләре өчен бәхет белән бүләкләнгән алар үлгәннән соң. Күпме büyük талантлар бар гөрдә. Һәйкәлташсыз күпме каберләр бар. Җәннәт балтасыда йөрәкләрдән телгәләнгән күпме бәгырьләр бар. Күпме исән талантлар бар җирдә. Бәхет бирер өчен бәндәләргә туса да ул эшен эшләр өчен мөмкинлекләр тапмый бәргәләнә. Күпме büyük талантлар бар җирдә. Гөлтләп сүнгән, пыскып сүрелгәннәр. Табигатьнең күз яшьләре булып, тарих битләренә сибелгәннәр. Диагеннең теге шәм яктыртып кеше эзләп йөргәнен хәтерлисездер инде. Бу темага инде шигырьләрдә, теге проза әсәрләрендә дә чагылыштырып тапкан әйбер һәм мин дә шушы шаукымнан котылып кала алмадым һәм Диаген дип аталганрак шигырь. Деген мичке эшендә шәм яктыртып бетә. Шәмнәр булып яна йөрәк, бер сүрелеп, бер дулап, кешеләр эзләп йөримен шәһәр урамы буйлап. Урамнарда бизнесменнар, түрәләр һәм алкашлар, ара-тирә очрап куя якташлар, тик якташлар. Көлеп үтә фахишәләр, күзләрен майландырып, бәлтерәгән пенсионерлар мыегын кала борып. Урам буйлап агылалар, әфәнделәр, иптәшләр, фикердәшләр, төкердәшләр. Хезмәттәш, көмештәшләр, автобуслардан төшәләр, тирәлеп йөрештәшләр. Кешеләр эзләп йөримен, һәр төркем, һәр бер катлам үзенә исем тапкан, үзенә җисем тапкан. Шул исемне калкан итеп яшергән кешелеген, идеалыбыз күп акчалы уртакул кеше бүген. Büyüklerinin büyüklüğün, şəxsinin şəxsliğin үтірә тұрған ирек bu. Bu irek бәхет түгел. Кеше сәшкән бәхет күлем. Бурынын төткән бүген. Шатлык уртаклашыр өчен, шатлык уртаклаша алган кешеләр эзләп йөри. Диаген түгел дейміз. Әгәр сорауларыгыз, тәкъдимнәрегез, теләкләрегез булса, мин сезне бу шигырь укудан коткара алам вакытлыча. Синең менә шу дусмаларың син шигырь язуга ничек карайды? Мин беркемне дә әтигә әйтәм дип, абыйга әйтәм дип куркыта алмай торган идем. Әнигә әйтәм дисәм, диген шектер слабо звучит битен. Алай дип әйтеп булмый. Мин куркайм, әтигә әйтмәсәң иде. Әйе, ул вакытта безнең шәһәрдә әтиләр бик каты кырыс була торганнар иде. Әгәр инде берәсе менә синең малаең тәртип бозды дип килсә, менә минем дустым. Шушымыни? Мә дип кыймашалар дип торган. Син нәрсә тәрбияләдең бит малайларны? Юк, малай әйтмәдем, төрлечә булды. Хәзер ансына. Менә шуңа күрә инде мин теге ничектер үземне үзем сакларга кирәк бит. Шуңа күрә мин теге элек менә сип яши торганнар иде. Бу велосипед сипнең арасына сима кыстырасың да бу сузылып китә. Бер манчысаң
Aybetkene ezi kalayın. Şundan ben mene şunu yasap koydum. Tüke bulga veremeydi. Bunlar bulgarga öğrenersin dedim. Şundan benim iki tuğan abi var. Mene ol geldi de beni tavuk aldı. Şundan Marat de sinerse gel. Ben özüm yoklara bu gerek mi? Haydi de yoklap kara özüne de. Benim öyle bir iki manşa aldı da şundan benim kolda vatı kesip çıkmıştı. Şundan bu sipten elektrik aldı da benim manşadır. Hem eyden eybetlere gereken. Eğer de sen bir nersede bilmegen geliş, mesela şu sipler, bıçaklar, elle nerseler tutup girsem, senin şu üst kuralın bilen ucunu tutmap koyduralar. Davay ben seni ucunu yoklarga öğreten deyip, bu indi öderek soğuş kalınlar nerseler üretirge tutunda hem benim kızıksınıp büyüdü, şundan başlandı. Ve indi bu vakitte mektepte okugan çaklarda bir gün kurs etmegenmindir, bir gün sizdirge tırışmaganmindir, şiirler yazganını. Şuna göre anan soň benim tirede yürgen balaylar, alar indi beni hürmet ede durganlar edi. Şundan sen şiir yazasaň nerseme deyip bilen uşiklerge eriştirge tırsalar, alarga baribir ilegesi durgandır indi. Bu meni sport diplomasiyany bilen şugullanууга eterdi. Men indi училищеде окуганда judo boyunca sport masterlığına kandidat oldum. Anan mene o davrda haterli sizmekayında karate bilen şugullanıp tıyılgan narsaydı. Mene bizden indi şunu sizip kalıp benim özümün türkümden var idi. Biz indi bu sport türkümünden şugullanır için biz holiganlık kılıp yürümedik. Şunun için beni 2 yıl boyuna milisiya uçutunda tuttular. Rayon üzerinde bir resim kıynasalar, senin yigitler tükülmedik, milisiya en birinci meyakeledir o anı. Sen kurma kamsana var buldunuz. Evet, kovup çıkargan. Koydan bilen de tanıştık. Nişiktir belege şahında nişiktir bayrak durmuş bilen, tulurak durmuş bilen yaşarken mükemmel. Ben olimpiyada, bilim boyunca olimpiyada yarışlarında da katnaşa durgan edim. Mene şunda jiberdiler, mene bizning mektepte matematika, bizning klasta matematika boyunca bilgen yigitler bek köp edi. Men endi matematika boyunca sport şu olimpiyada katnaşasım keldi. Lakin meni matematika yakın getirmediler, kimya boyunca jiberdiler. Men endi kimyanın H degan harfinden artığını bilmeydim. Şolay da mene 8. klasta okuganda şol kimya boyunca olimpiyadaga bargaç, men endi көрші awulnyň bir kızına gaşyk bolup aytdym. Hat yazdım, hatlar yazışı buladırgan edi. Bundan endi mene ul vakitlaryny elide saganyp eske alam. Mene awulda karangy düşken, uramda buran, men endi şu yar tütünde çıkıp hat koyup gitmediler eken dip tekşirip koyam. Bilemendi. Baştalarlar gündüz güne yürü, karangy düşke şalar yermey. Lakin benim hatnalar baribir getirirler kılıklıyla. Mene şunday halat edi. Mene şu kız Almira isimli kız, ol benim hatınym boldu. Biz endi mene 8. klasdan beri 5 yıl boyu yürüdük. Anan uylanıştık. Ben endi uylanışkaç korktum. 5 yıl yürgöç, hatta 5 yıl birge yaşaga kerekti. Lakin hazır mene Allah'a şükür 30 yılda ardıp gitti. Bit mator etip yaşayız. O menin tiregim de, dayanışım da, balalarımın enisi de, 2 ulam, 1 hatınım var. Baka. Yok, balalar durumdaydı hemen. Birsin Huday, onların hayırlı ömürlerin birsin, sen sağ bulsunlar deyip dilim. Çünkü balalarım da, 2 ulum da Allah'a şükür. Kuzine diye görmesin deyip yaşayayım. İlendiler mi sana var? Yok hali. Uylanırlar indi. Mene Ufa degenden, Ufa, yol, ben indi Ufa'da yaşayan çağında o kazandılar, bir yaşımda durgan edim.
Mında konsertler bilen girgeçte biz Haniye bilen, Haniye Ferhi bilen bir güzel yıllar işledik. Onun boyunca da ondan sonra da stüdyolar kadar gelip yürüdüler meselesinde, humor meselelerinde minin dediği şiir yazganını bilmeseniz de jırlarını işitkeniniz vardır. Bir көп jırlar yazılgan minin sözlerge, şiirlerge de beytsengerladırgandır. Bunda Haniye özügüne, oylar özügüne, Cevit özügüne, Nefkat özügüne birişer konsert koygan günler. Ben şolay bulgaç, türlü sorular, türlü işler bilen men Kazanга еш kelip yürü durgan edem. Hem indi menin eyte durgan sözüm bar edi. Mena Ufada yaşaganda men Ufada meni kıstılar böyden. Çünkü o dövrde belki elde şolay bolar edi. Anda menden de tanılganlarak, menden de bayrak, menden de popülerrak dep aytсаңдар buladırgandır. Bir yazıcıdan yok edi. Oldu başlık bulgan için güne bir kimde de kötermiler. Eğer talantam bulmasa. Nasıl maqtanlayıp kabul ediniz? Yok, kilişer. Kötermegen halde de ol barbar aralaşu. Ya, men İjat bolar. Ufada birinci soal eken. Sizin Kazan'a kelge jirge ketken. Hazır men aytам. Mena Ufada birinci bulu joylu. Kazanга ben şu birinci Ufanın birinci şahıyla pervek barindigi kelip düşese Ufaga. Kazanга. Kazanda bütünlüğe ikinci muhit. Bunda bütünlüğe ikinci dünya senin hıyalında gitmesi derecede. Mena mesela Irkayıl Zaydın'la derecesinde tarihini Özüngüne bilgen. turap. Yani tarihini bilgen. Kilesenin ditcemağa söyleşip buladırgan yazıcılar. Onlar Ufada gana tugul. Ufada yoktur da belki. Kazanda da silep. Hem indi mine bunda her bir şair, her bir icra kişisi. Komplimentin bar aldım men özüme. Uzi bir direnlik, uzi bir kimlik Kazanda. Şuna göre benim ayta turgan söz var edi. Uzunun kimligini bilesin kilse Kazanga kelip qaraga kerek. Ufaga Kazandan qaraga kerek dep ayta turgan edim. Hem endi mena bu Kazanga kelu umtuluş var. Mena şoşu men endi her vaqtda da nechikdir o'zimni boshqalar bilan chaqishtiruv bardir endi. Tigi Ufada birinchi bo'lgan, men mena Qozonda bo'lsam kim bo'lar edim ekan degan so'rov va bir kishini. Kimni izlab keldingiz Kazan'a? Bilmayman endi, narsa izlab kelganmandir, qachonda o'zimda olib turib qo'yam. Ukkunmisinmi? Yo'q. Yok, kimni izlab kelding mesela tugul. Yol olsa. İkinci Hozir mena narsani ayttirasiz bilalar ekan. Hozir Qozonga ko'chib kelgach, mana shuning davomi endi. Mana anda bit endi biz suqlangan, Ufadan suqlangan Irkayillar, G'azinurlar var. Ular nechikdir yaqinroq chunki endi men kelganda tigi mening shunday shi'r da bor edi. Qozonlarga nega kelding bilar? Qozonlarda narsan qolgan endi. Sen yaratgan Zülfiyat müderrisler de мәңгелеккә китеп барган инде. Дигәнрәк bir şiir бар иде. Ләкин Зülfiyatlar müderrisler китсәләр дә Irkayillar, G'azinurlar әле исән иде. Һәм инде миңа алар белән ниндидер аралашуу кирәк, аралашуу ихтыяҗы бар. Һәм мин бер мәлне матур гына бәйрәм иткәннән соң Irkayilga шылтыраттым. Абзый, күрешеп алыйк әле. Теге şundan bu kil, ben şunday adreste duram. Ben gittim. Jiginçe şeykala uğramaşa çıkıp baram. İki militsioner elektrip aldı. Bana bu men indi Ufa malayı, Ufada militsionerlar, onlar yürü bilen yürüler. Hem sen yalnız gına çalışmazsan seni elektriğe yönlendirirler. Çalışmazsan da elektrikler. Biraz zorrak sumka ko'tarsan, qayan qaytib kelasan, narsa o'rladim deb kelib sumkamni o'tsalarib ketadi. Qozonda militsionerlar ko'rgan yo'q edi. Mana Irkayilga borib yotganda g'ana o'ramasha 2 militsioner elektrik oldi. Lekin bular Ufaniki ko'p qo'rqinish bo'lib chiqmadi. Bular Marat demadi, grajdanin siz yo'lni durust kesib chiqmadingiz. Qizil o'tqa kesib chiqdingiz deb to'xtatdilar. Ular arada indi Irkayil meni qarşılarga deb Tapeshkidan meni jetgan. Hem indi ol militsionerlar bilan сөйләшеп, bu Ufadan kelgan bizning qonog'imiz eng donliqli kishi deb
Beni bularning Onun rayonda bir men beni bileydi. bularning kolundağı protokolunu yırtıp ırgıtkaç tigiler indi hürmetli iktaş sizni belki iyigizge kadar uzatıp koyarmadır deb tartib yasandilar. Biz endi bundan başlattık. Yine şu bir ravishda bizning aralashuv boshlanib ketdi. Hem Allohga shukr, motor gana davom etadi. Tigi bundağı shoirlar, yozuvchilar, ijodchilar, mana u Qozonning tortuv kuchi ana shu yozuvchilarindadir da, ijodchilarindadir. Chunki bunda shinlab da kishi ijod bilan yashaydi. Beni de ayta turgan edim. Bunda oynak kilişte ijod turunda söylashib bo'ladi. İfade alaydı bu. Marat'ın icadın eybet bilen deyip eyte almayın. Çünkü buna Ufada min kulakka çalınganı var, bir seretli yigit buna şunday Kozan'a da var da yığınadı. Hem birazdan indi minanın içine ettim, işittim, bunda Kozan'a gelgendi. Şuna göre hazır bunda ara tire kurgeli min ana. Hem anın şiirlerim buna min vakti matbuatta ihtibar edip baram. Şiirlerin netül çeşmeserlerinde bu yigitte var. Bu yigitte var, Huday Teala birgen bana. Huday Teala şunday seretli birgen. Demek anın teki şahisi var. Şahisi bulgan kişinin icatı var. Hem buna indi elif bana kadar bir nerse bilmegen vakitte da buna bugünkü şiirlerin özü okuganda, tanımak durganda da anın indi şair ikenligini görüp bular. Şuna göre sinde buna bu yanına rahmat teki sinde şairliğin özüne Huday Teala birgen şu seretine indi sin okuşlarga yetkiresin şiiri formada. Hem buna şu teki materyallarım var. Mine yukarı mineyken bu kankamatlı bayında uzdurup yübergen var. Hem tağın şunusu da bir kızıklı. Bizim koymuş şagirlerimiz var. Onlar indi üzlerinin teki ıstavların başkalar uzup barışına eyteler. Emramında Marat'ın kaysı yavuşadı. Engam Attabayev'in kadır. Çünkü Engam Attabayev'lerin biraz aralaşkan kişi. Hem andan şuşundaki bir eybir 69. yılının 3 ayını 4 ayını Leningrad'da buldum. Şu şuakta sırrı yoktu da. Hazır anda Başkistan Edebiyat Günleri hem indi Anın Saltıkov şiirin kitapxanasının zalında Başkistan edipleri bilen şaraşurduğunda kildi. Benim işitken var, indi Erelif'in etkeni var, Evraslar şundan. İndi Etnabayev şaptı var, indi min hamanda 18'de kibik, 18'den uzmaz kibikmin. Hazır şunda başka şiirlerin fidel yerdi. Zal bütünüsü neneki. Tatarca bilmeselerde, onun Rusça'da okudu, nenekiydi. Nerse getirek, Angabak'la bayıklıkla. Şuna göre nesin, şiiriyettegine, prozu eserlerinde, senin tege şunday üzünçerikli vatanın Tatarstan çıkan yazmalarına da kurup varan, şuna göre nelerine minsenatik rahmetli. Ali senatiga eytelemle gülekler yok deyip, onlar kilirler tege gülekler. Şehirli gülbülekler durağız. İyi, tege ali senatiga zor gülekli oları var, ali başkalar da Allah bilse olar. Hem nesinin tege şiiriyette, hazır şundan, ondan çıkacak neyde, prozada, publisistikada, men eli uylaptıran belki kimsenin vardır, men bilmeytirganımdır, tege drama ülkesinde de sinden inşakar edeyim. Belki yazganlarım var, men bilmeytirganımdır. Buna şu yap. Ondan tamamına senin bir ihtibar etkenim var, buna eli şiirini kayırırlar, miş kilip okuy. Şiirini hazır buna anımızın, buna kim var ya, merhum müderris, ağlam, ondan sonra Akmal var ya, buna Arkayıl var, Gazi Nur var, Eredip Vataş var, buna sinne üz şiirlerine, hazır jirne zikleri okuysan. Buna ul yakta şağıra gerek. Buna göre buna benim teki sıra uğraşınderek drama. Bu ülkeye de kirge iserim yok mu? Belki sen onda kirgensindir. İndi buna şunday, eğer de o ülkede de icat etsen sinden, şuşundan bir şakar eder. Şundan kızıklığına icat yemişler çıkarıyor. Üzerine rahmet, Marat. Bu ülkede çok bir derecede tecrübem var çünkü benim teki senaryolar, şu haniyelerden, oylarlardan, bir küp jırcılardan konsertlerim, benim senaryolarım, benim çeşitlerden anda bir küp humoristlarının hazır indi bir yazgan yok, lakin ilk Ufada da, Kozan'da da bir küp humoristlar benim eserlerim. Benim eserlerim benim hazır. İnanırsa kalbim katıroyu
Lazy Kardenige 66 tuva. Senaryo çalmayken o senaryonu Marat yazıp çıkardı. Şuna göre tigi sahne bilen beyleniş bardı belirgen mümkün. Eğinde tigi sahne bilen hem dramaturgiya okulatırgandır belki. Epipe degen film çıktı betinde tigi musical dip başlagan edik. Nişiktir tigi eybet bulsan dep turuşkan edik. Adat tevese gidip çıktı. Bina anın künasınlar minike. Ben indi bilmeyeyim, bunu bile muhtarı alıp kimliken lakin minike. Var edebiyat, var sahne. Evet, bana edebiyat hem sahne degenden mayım biteli, Samersit mayım, edebiyat, piyasına dramaturginin ne edebiyat gerekli? Özü adamı dramaturg. Özü dramaturg orada. Hem birinci tecrübeler vardı. Orası etsen zayıf robaniye istasyonu kömürü. Var, lakin elige naklap bana tutungan yok çünkü nindidir ihtiyacı da gelip çıkmaydır anlar. Sorular müracaat etmeyin. Elige proza eserleri bana baka Allah'a şükür bana. Onun bitinde bana elige de bayağı şu angamatnamayefne oluyor indi. Ondan soruyorlar iken nişik yaşaysan sen angamabay, o bir kayda yaşlamıyor, üydegine nişik bir kayda yaşlamıyorsan, üydegine durasın, şiir bilen nüklemak duydurup bulmayı bittiğinde kim nişik akşa tabasın sen de geç, bala kaylarım duydur hale gitti. Benim indi bala kaylarım degen piyasası, spektakl var. Bana şunun şekilde o dramaturgiya yaşanıp da bir eybet meseleler, bana şunu Samersit mayımdan alsam da Ya ana bikrige organ. Onun dige dram o edebiyatını benim dram eserlerim rahatlayıp proza yazı için mümkünlük biradı. Ne şunu şekilde. Bana elige onda ihtiyaç bulmadı çünkü yazıcı Marat Kabirov'na konseptler alıp bargan humorist Marat Kabirov duyduratırgan idi.